Ko tā Te Wharekura o Rakaumanga he whakaari i ngā kōrero tuku iho a te Kīngitanga mo Matariki. E ai ki ngā kōrero mo te Paki o Matariki e whitu kē ngā whetū. I te whakaari o the Pathfinder, ko Tamanuiterā tērā me ōna houanga rerekē o te tau, ka whakamiramirahi. Nā Torerenui a Rua Wilson no Te Rito, te pūrongo nei. Kia ora, ko te ahi ka Rua Max o tōku ingoa. Te amawhitu tau aku Paki, e kuraina ana hau ki te Wharekura o Rakaumanga, he uri tēnei no roto mai o te tērā whitu. Kia ora, ko Pathfinder taku ingoa, i te kaumarima o katau, no rāhui pōki ka hau. Ko Matariki e pāna ki te Paki o Matariki, e ai ki te Kīngitanga. E mohi ana tātou kei reira e nā kōrero e pāna ki a Matariki, me te kōrero o tāwhiri mātea. Engari e ai ki ngō mātou tamariki, ko te pau o tō tātou kura, ko te Kīngitanga. Ana ka whai tātou i tēnā. Ko te kōrero o te raro, ka moia te raro i a Tamanuiterā, ka puta ko Matariki. Ko Matariki o nā haerenga, ka haere kia hine takurua, ana kia hine raumati. Ka tahi tēnei kōrepe o te Paki o Matariki, koe rea tā mātou e ki ai koe nei te kōrero o tainiu waka o te Kīngitanga. Te whakamahia tātou i tēnei whakaari, kia hiki nei te wairua te tangata, nā runga i ngā mahi kōwhiori, i te COVID o enei wā. Kia tika te wairua o ngā tamariki, kia puta i enei mea, kia hoki mai ngā huatanga ngahau, kia puta mai ngā mahi o te wairua, kia kite a rātau, anei kia te hunga mate e tuku arohana kia rātau. Ngā mate ki ngā mate, ngā ora ki ngā ora, i tēnei takiwā o Matariki, tēnei tātou katuku. Ko takutiranga ki roto i te whakaaturanga nei ko Matariki. Koe nei te tau tuatahi kua tino motuhake te tauhau Māori ki te ao, e tika ana me tū tēnei kaupapa. He tuatahitanga tēnei moku, nā runga anō i te mea no te tairāputia hau no reira, kua hara mai au ki roto o Waikato kua rongo i enei kōrero mo te wā tuatahi. He mea pai.